Kinata? Ha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kahormatan kaniyong katantan, imaalop ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan dihilang kita niyo sin Allah ta'ala taufiq sin pengajian na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih dain ha Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Hadis haupu biaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo nagbaita sin agama sin Allah Ta'ala piyang agamahan na to laong niya timagna in agama Islam dahin hamanga sila amuin tumpukan daog-daog hababaw sing gumi ini tumpukan tiyo-tiyo na in tumpukan tiyo-tiyo ini hibalik sin Allah Ta'ala bang malunin gumi tiyo-tiyo dako manisab in makapindi halauman sin gumi ini timatay ma biya simpanay ma sim mga sila amin nakao na timagna laong niya magbing ini katantan biya sin kain na tagna sarta piyang hinduaahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patuba lil ghuraba in kabtangan pagyanon tuba daing ha kabtangan lana mahamut halon sin surga dirihilan tutong basan ha mga sila amoy in wala imukat imbigi pangatayan nila sarta nagaanggaw ta inudyot pamaranan nila doon ha amoy in piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin hak sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Dahin haipon niya. Tumtumun na to mga katawtay manghuran in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun piyang daakan niya kato. Subay na to hitunay. Subay na to hipasampay bang uning kabayaan niya. Di kakunhan sin Allah ta'ala pajat niya. Kita niyo mga katawtay manghuran in magkakunhan sin hinang na to. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala di siya magkakunahan sin bunga sin amal sin ipon niya. Kita niyo in magkakunahan sin bunga sin amal na to mga katawtay manghuran. Damikian da isab in pagsalawat na to ha Rasul sallallahu alaihi wasallam di kakunahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harap kaniya in magkakunahan sin pagsalawat na to harap pa Rasulullah kita niyo ra isab in magkakunahan kana in pagsalawat na to pa Rasul sallallahu alaihi wasallam di hikapin da sing kahalan niya
karena Allah Ta'ala tunggal isa-isa niya, hindi mihil karayawan sabab siya nagdaak ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta di mabayain Allah Ta'ala tabangan sin pagmarayaw harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan tiunggal sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Asabiyad to, ingkatan tiyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay na to hatihon, inyan katan, in bunga niya, daing hatuhan Rabbul Alamin, iwan sin bunga, daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niyo tuan in magkakunahan na yan. Kita niyo in makahampit sing karayawan na hinang nato insya Allah. Doon ay nibita kato hadis ini, limahil inaka ma Islam, halaw man sin alam, nahipo sin kaanyayahan, iban nahipo sin pagsirik, iban sin kajahilan, halaw man sin hulayan. Amuna in Makkah, iban sin Madinah. Sarta in kaanyayahan, al-dhulm, wal-syirik, wal-jahal. Amuna in tiya mamarinta sim mga sila na marinta roon hawakto yan, hajaman yan. Na ini katantan, amo ini hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sababing kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin kaadilan, amin sa masibo, in katan manusia, harap patuhan Rabbul Alamin, mga kuin siya ipon sin Tuhan Rabbul Alamin, salta makadhauno-uno na maksud ang kanya piya panjari, subay nilayad tumaagad, hasupaya makawa nila imparsukuan nila rin nga Allah subhanahu wa ta'ala. Naim mga sila manusia, amin limahil hajaman waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sindiaak na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang Rasul, sarta Nabi, doon hayan, amo na yung pag-ianon, nagbak sila atawa in ialop sim mga manusia hawak to yan to, nagkabuhianan sila halawm sin kaanyayahan na kalando in pag-anyaya, amuin kataan miyagad, timayma sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayan, amo na yung mga sila, mga malamma, doon hayan sa sumagawa, maka ini kugkuyag, inbiya mga suy-suy kanila, sin Islam, karena lando mahugot imbigi jantong nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa nanay maisin, panghindo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin hitok nila in kabuhi nila, amin duma sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, misandayaon hikabinsana kanila. Hasabab yan sila in napi dain ha mga manusia hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya nga nan lundang panun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na mga kasahabatan niya. Banghadja, hibalik na to, impanuntum kanda Bilal ibn Rabah, ipon, kanda ini Ammar ibn Yasir, in siya ipon da isab, inaama niya ipon da isab, iban singkatan ipon hawak to amin nanay maisin, pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain agama sabunnal ding hatuhan Rabbul Alamin, puas dain kan Abu Bakar As-Siddiq, mabut naman kan Ali ibni Abi Talib, makauna ring hababa ipanagnaan nakasud pa agama amunin Khadija asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga inikatantan wala napinda in bigi jantong nila in hugot na maugbog, doon haamin kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring manusia, amo na yung pag-iman tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala,
sarta himinang sin uno na piyang daakan sin Allah Ta'ala, misan darya dinin bugat tuyuan nila hinangun. Hilamod doon ha amin parkala nila halawon sing kabuhian nila, halawon sing kabuhi nila, misan in sila diaraak madtumarisin tag-ipon kanila buat malengkan, dialawakan nila waktu ha supaya indaakan sin Allah Ta'ala amin mahal kanila mga katotay manghuran ha agama Islam. Nain mga ini, amo na sa ining pag-ianundunan, ini nahinang siya garib, haparkala ini karna wayroon ini biya mga bang mo aturon, dahing ha mga tao na mamarinta hawak to, dahing ha mga manusya balbangsa, amuyin yaon kanila kataning kabantugan, sambil nagbabantog sinbaran, yaon kanila ingat dimihil bihan sin pakaradyaan hikarayaw halom sin hula, biya na kan Abu Jahal, Amr ibn Hisham, nagdaawain siya long tiag sin ini Quraish Abul Hakam, hati niya ama si manghuhukom, sumagawa in Islam, ngianan siya singan, amuin sulang paamuin kabayaan niya, ngianan siya Abu Jahal, mahita sabab in hukuman diara niya, amunain hukuman laungta, agaw hadya pa baran niya, inyadto, amin wayroon tuod biya mga kilahon nila, mapatot doonhan ini amo intimindog ha amin kandiri nila labi-labi na tuod mga sila amin ipon hawak to. Bihan yan, naim mga namamarinta hawak to sila, halaw man sinhula, amoy insuway hadya kanila'y maagad, bihan, in kataan sumulang kanila, urulon nila madtumadto, ani ini binsanaun, bihan bangdi, ini umandok kanila ri magad sing kabayaan nila. Naim mga ini, mga katautay manghuran, biya luparagbos, pagkakitaan tanain luparagbos, sin pamarinta ini hajaman na to ini, bihan yan, amuin yaunda kanila yung kataan marayaw, bihan in kataan amuin manusya halaw man sindunya ini, subay hadya lumabay reng hapikilan nila iwan sinaktal nila. Nabihan yan in mga jimatu ha mga sila, nyasarab sin ini, pamaugbog sin mga sila ini, ando kailo inut-inut, bihan, sampay nabulaw sila reng halaw sin Makkah, sa sila kailo, naghijra harap pa Madina, damikyan misan sila dito na Madina, masimasira, amuyin mga manusya, nagdihil kanila kabinsanaan, halam si Makkah misan masil sila iaapas mantuhad to, iwan sin mga tao, ini dia tunganan nila rito, amura napi, dahing ha mga manusya timayma, doonhan nahinang taymanghud si mga muhajirin, amunay mga ansar, na amuyin na maugbog ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mga sila ini, sampay buhi pa sila, amuyin niyanan na sila sinallahu ta'ala, nagrida na kanila in Tuhan Rabbul Alamin, pasal sinhugot sin pamaugbog nila, haraakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, amin wala nila pialawi, indaakan sin pagkahin nila manusia, buat malengkan tunggal isa-isa sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasabab yan, wala sila piasaran sin Tuhan Rabbul Alamin, sampai pa waktu, amuin na maid na sila ring halaw man singgumi, masiingan nila sawasa, dahin di halaw man singgumi ini, labi luwa haadlaw akhirat, amuin nagrida na kanilain Allahu Ta'ala, buhi-buhian pa sila, sarta asal biyabayta na in mga
kaibanan din kanila sila tausulga. Bihan yan mga katautay manghuran haagama Islam. Naman jariin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pakaradyaan ini magbalik da kuno babi asing kain na tagna wasayaudu gariban kama bada. Biya sim pagtagna dahing hatiyo-tiyo in ini agama Islam malawa dahing harumi in makapinda kuman tiyo-tiyo. Nasambil biya yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sataftariku ummati ila 73 firqah kulluhum finnar illa wahid. Laung niya in kataan sin umatku mapulaktanat pa kapituan tagtong katumpuk. In katantan makasud palaw narka buat malaingkan amurain hambuok. Na in hambuok dahing hakapintuan tagtong katumpuk laung ta bang tabistahon haamin timbangan laung tagiatusan makasud da palam sulga 1.4 laung simbahasa Anggalis in makasud palam narka kasiyaman tagwalu 98.6% harap palam narka mga katautay manghuran na agama Islam. Naamo ini inbiya mga jimatuha jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil masih bihaon jumajato raing hawaktu pa waktu amuin mga sila bukon na hadya amin mga sila ini simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala imbiya luparagbos kakitaan muroon kanilain amuin ni bihan buat malaingkan sambil nagdarawain sila Muslim amuin mamungmung hatay manghud nila Muslim gamayan inyaon nasuway amuin ayuputon jagahan dahon mag ini lamud-lamud halaw mansin gumi ini amuin misan pa in sila doonhan nakasila na ring haamin panghindo sinagama subayra sila ando kaylo inyaon patumtumun bihan sabab dahing ha mga beita kato laung sin Ibn Taymiyah rahimahullah al-amru bis sunnah wan nahyi anil bid'ah huwa amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin wa huwa min afdalil a'malis salihah. In amuin pangdaak maun pahiminang sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban manglang day ngahinang bago inyan daakan matarang day ha Allah subhanahu wa ta'ala atin niya matarang day halam sin Quran matarang day ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin panglang daing hahinang piag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan matarang damikyan daing ha Quran iban sunnah sarta biyayta niya ron ini wa huwa min afdalil a'malis salihah in bihayni in hinang suway siya na in sa afdal amal bistahun sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain amal kimukugdan pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amal salihah bihan kadto'y kuno mga katautay manghuran bang naghinang sin bidayaon ina sing kita iban ama sing kita tay manghud langgong ta inyaon unoin hinangunta gura-gura unta sila at tawatarang sila bisurun na to sila maun paluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Marehati ko bihatin panghindo sinagama Islam. Bukon gura-guraon, bukon udyo-udyoon. Inyan katantanan do kaylo, magbingsang kato tanyo ini kakahinang nato. Nasabyan subay kita niyo mag-ayad. Damit yan, doon hayan, laung niya,
pag ayad sing kita bihan hagin hawabaranta sa ta pagpaanib daing hahinang bago inyan ini sa abdal iran sa taas-taas darajat daing hapiang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala amunin pagyanon at tahzir minal bida afdal wa arka darajat al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Sa taas-taas darajat nakasud doon pa pagyanon al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. In kabtangan ini daing hatuhan na to Rabbul Alamin hambuk da kaban hula in amin aun doon masisampay pa waktu tabihaon sa sumagawa agon biya lo paragbos mainot na maig inyaon amura kuman in hula Saudi Arabia in nagdarasin amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar bihan in di haula tay ni biya lo paragbos ini long tabiya magingkigan deng amin parkala ini bihan sabab inut-inut na kailo magtipon-tipon maglagngan hatumpukan nila ingkita nyo long niya bihay ini bihayad to inyan ini mga katawtay manghuran bangkaw nagdaawa in ikaw mu'min suway mo ayaran ng pag-iman mo bat karna doonhan kau tukasun sinallahu subhanahu wa ta'ala bangkaw nag-iyanin ikaw muslim damikyan bihad tura in jumatu hatiap-tiap hambuk deng kato tanyo nabihan yan suway na to ayaran in ini ginhawawaran na to labi-labi na to in mga tao makahati biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangunin labi mareyaw hinangon nila biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal ladina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum in lumamukay lang niya hakalubukan sin manusia sarta sandalan nila in uno-uno na kasatuan hinang nila sampay paming kasatuan hirhil kato sin sila sandalan tanasadya na inyan mga katawtay manghuran sa lago tutungbasan din ha Allah subhanahu wa ta'ala hirihil kato mayta sabab in pag-ianun amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar inyan kabantugan sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hajaman nila sambil sila minui pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala inagisin Tuhan Rabbul Alamin kanila kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar in kamu yan mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw ummat napaguwa daing ha initumpukan sin manusia khaira ummatin ukhrijat linnas mayta uno yung sifat nila mayta sila napi mayta sila nakabidda Allahu Ta'ala in nagpi kanila sabab in sila yaunin sifat nila ta'muruna bil ma'ruf hipangdaak nila in ini matarang sara deng hatuhan Rabbul Alamin iban hipanglang nila in piag mungkir sin Allahu subhanahu wa ta'ala kadto ikuno balikan ko ing tabtangan ko bang ina ta ama ta in nakahinang simungkar bang tay manghud ta in nakahinang simungkar uno inhinangon ta pamungmungan ta udyo-udyoon ta baba-babaon ta hipanuy suy ta sambil halaw man singgumi ini
palarayon makahati in kafir in ini Muslim doon hayan. Inununo na tibayuan si manusia makahati si pangudyo-ngudyo ta. Nganan ta pamadtumariin mga sila. Sangingi manusia kita'y magngan sin Allahu Ta'ala raim matup magngan haipon niya amin tumup kanya mga katautay mahuran. Na inyan katantaan damikyan laong si mga sila mga ulama as-salaf laong niya paahlul bida labudda min tahdirin minhum wa kashfi awarihim wa bayanu dalalihim min aujabil wajibat wa afradul faraid. Abing mga sila naghihinang hinang bago na inini-suway patarangon si mga ulama hibayta in amin kapiligruhan niya. Hasupaya makaayad sila hinang yaon amin di sila makasud doon ha mga sila mabista dahil ha mga naghinang amal bago impagyanon amal bago amin wala na hinang Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na kaya pangdaatan inyan katantan suway kita nyo di maluman mamayta katarangan iban amin kamumulahan biyayta Rasul sallallahu alaihi wasallam karena doon hanlaw niya min aujabil wajibat dahil amin labi-labi tod kawajiban ng mga tao makaingat in amin baytaan dahil ini sila kamumulahan yan karena inyan lang niya wa afradul faraid iban dahil mga hinang pini Allahu Ta'ala hipapahinang haipon niya doon hayan in pagpaanib dahil hinang wala na piyang daakan Allahu Ta'ala damikyan wala na piyang daakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyad to mga katautay manghuran agama Islam na in pag tabang taha pagkahita manusia at pag inhawas ta kanila rin hakasaan bihan amo na yung paghinang launtasin hinang bago amuin hawasun tatuod sila dahil haamuin pamagot si mga sila ahlul bida karena inikatan biyayta si mga sila salafus salih afdalu jihad wa afdalu min ad-darbi bis suyub in amuin langta pagtarang tahatay manghudta pagayad tahatay manghudta hasupaya ri makahinang hinang bago sa rayaw-rayaw jihad sa afdal jihad labi palong niya afdal dahil sinamuin magulin kau pakukus maglakot iban kuntara Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan yan mga katautay manghuran haagama Islam. Nahasabab yadto in mga parkala ini suway na to amuin ayaran tuod marayaw hasupaya in kataan-taan yaon mahinang na to puunan doon hakaridaan Allah subhanahu wa ta'ala karena in kita yari pa kita halaw mansin pag-amal na to patuhan na to Rabbul Alamin amin yari pa kita dirihilan kabuhi na ando tarangon ta mga tay manghudta masi-masi naghinang hakalaungan doon hayan sabab amuan isab in kaya abutan nila banghaw no sila nangadji inhinang doon hapyag pangadjian nila nakihinang simbihaon na aun waktu makaagad sila makasingod. Naing kita kagunhantain magbing maun pa ini piagbin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima
lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Ini biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bininan ta kamu dua perkala. Bininan ta kamu dua sirakula. Bininan ta kamu amuin sa halga-halga. Bin da hindi ka ko kana inyan pamin sin ako piara ka ko sin Allah Ta'ala maun kaniyo amo na in Quran mahamul dia iban sin sunnat niya ando kay lurun hay ni kita niyo amuin manindukanan hasupaya makasud kita niyo hatumpukan sin mga sila nagrida na kanilain Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu pa sila buhi na miyabot na in waktu ta mga katawtay manghuran doon na ijahay ni kita tumubdob mangumbaid na ako kanyo kata na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala